салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон соколни кирпич ва траверетин дар даруни хона. Бародаро ин аст скотчи малярни қатъи скотчи 2 сантиметр қатъи ҳозир адметка мондаги скотч задесай ами скотчое ки ҳозир шахматни омадагия ёра бо мебри малярни корча қатъи аделна ва баъдан фигураи соколни кирпич фигураи хиштитари бофтагӣ дурун ба дурун мебирояд дӯстони азиз. ва видеоро то охира тамошо мекунем ва дастгириро фаромӯш намекунем, чунки дастгирии шумо пешравии моҳе дӯстон ва касоне ки меҳмонен ҳатман обуна шавед дар канали мо ва аз навигариҳои мо бохабар бошед дӯстони азиз. ва ҳам колчика гирён монен шитоби якум шида видеои мо ба шумо омада сообщениашон биёяд дӯстон. ва агар имконият бошад дар имо WhatsApp поделиться кунем бо беҳтарин мешавад дӯстони азиз наворои мора. ва ина бародаро шпаклёвка қатъи тайёр мешавад, соколни кирпичам траверетинам ҳама шпаклёвка қатъи тайёр мешавад дӯстон. Кирпича баландиш 10 сантиметр дарозиш 20 сантиметр дӯстон. Кирпичи дурун ба дурун бофтагӣ меояд гуфтем. ва инаинҷа ина бародармон скотч задесай малярни скотчи 2 сантиметраи зард. ҳай скотчи сафеда зардо хуба ки ҳам сахтарак меқапа ҳам соз крепки меояд дӯстони азиз. ва ина ҳар яки шумо метавонед ба шпаклёвканам хел аввал адметка бимонед ва баъдан ҳанам хел скотч бизанед. Ин скотчҳоро олбо мебарем, скотчҳо дурун ба дурун ёра мебари аделна дига таишои бофтагӣ вори битова. ва ина дӯстони азиз скотчҳоро бридем, тайёр кардем. Скотчҳо хиштҳои бофтагӣ дурун ба дурун худаш уже рамкаш биромадак. ва баъдан ба скотчи калони малярни ина чоркунҷое ки маҳкам кардагем во маҳкам меояд, ба тарафаш маҳкам нестай, тарафаш ина палавинаш маҳкамай. ҳанам хеле ё маҳкам меояд дӯстони азиз, шитоби ки соколни кирпич уже хишта расмиш бибирояд ба ҳамин хотир. ва танаи ина стенаҳо дӯстон траверетин задагия ранг кардагӣ нестай, оли ранг нозадае, шпаклёвка холи қатъие ва баъдан рангш мезанем ира. Ранги лимони беранг меояд дӯстон. ина ҳозир скотчҳои задагӣ ҳама тайёр. ва дар ҳамин хона дӯстони азиз 30 дона скотчи малярни 2 сантиметраи бо риг расход шидагия дӯстон. ва 5 қупча шпаклёвка ва и траверетина дӯстони азиз ба шпаклёвкаву клей певаст задагиянд. 10 дона клей расход шидагия, 5 қупча шпаклёвка расход шидагия дӯстон. ва баъдан ранг меравад. Ранг 1 сатила эмулсияи 10 килога ва 1 қити лаки свети тиллоӣ. гирди рамкаи дари тирезаро лак мезанӣ, фигура мебарорӣ. ушоли дар охири навор ҳастед дӯстон. наворро то охира тамошо кунед, ҳамаша мебинед ва ба хатони ягон чиз ёд мегиред дӯстони азиз. ва касоне ки мехоҳанд вақте ремонт кардан номероро дар охири видео мемонем, метавонед занг бизанед, ашоти нарх наво бо чақчақ мекунем дӯстон. ва ина хонаро чӣ хеле шумо дида истодаед дӯстон. ина гирди дарро рамка бировардагия гирди дар. ва ина соколни кирпич худаш маълумай. скотчҳоро бридем, тайёр шид соколни кирпичи бофтагӣ. ва ина инҷа шпаклёвка задесай дӯстон. ина шпаклёвка задесай. ҳай болои скотчҳо шпаклёвкаро мезанӣ ва баъдан вале қатъи кататш мекунӣ, шитоби тари груби биёяд. баъд ки груби омад, груби тоф, баъдан скотча меканӣ. ҳама тайёр шид, скотчҳоро меканӣ, расми кирпич худаш мебирояд дӯстон. ина ҳозир шпаклёвка задесаи бародар, шпаклёвкаро тару тар вале қатъи катат мекунӣ. тари қоқ нашавад, ки қоқ шавад нитҳо меояд, ба ҳамин хотир тару тар кататш мекунӣ. ва бисёри бародаро савол дода буданд дар баъзе декоративкаҳои задагӣ дар ҳамин хел рисунка ба шпаклёвка бировардагии соколни кирпича ки вақте ҳамин хел вале қатъи катат мекунӣ, скотчҳо намехезад, қадри валикда ҷамъ намешавад. бародаро ва грунтовка задӣ, ба болои шпаклёвка грунтовка зай, қоқ шид, танаи стена нам надошта бошад. ва баъдан малярни скотча мезанӣ, дига намехезад дӯстон. ба ҳазур бепарво шпаклёвкаро мезанӣ, болоиш ҳамин хел вале қатъи катат мекунӣ.
و بعد ولی قطی کتت کردن نمخه تیورکا قطی بالوی امیره رژ میکنی شتوبی جوجالای تری گروبی بیاید سون با همین خاطر رژ میکنیم بعد کتت کردن یک کم تر بگذره قوقترک شوه بعدا رژ میکنی سر از تروتر هم نمیکنی که گلت کی نیویا و اینجا اینا برای برادرمون با تیورکا رژ کده سای همارا شتوبی نرمالی و بازه بیویا انشاءالله که ریمونت بهترین اومدگی در آخر ریمونت تا پاگزه تیورش هم میبینید در آخر نوار و دوستان عزیز کسانی که میخواین همخی ریمونت کردن میتونین زنگ بزنین در همون نمره بالای اکران موندگی در آخر ویدیو و برای شما تازی کارکرد و رستخود همشه انشاءالله پیشکش میگردونیم و اگر که زنگ زدین زنید باشیم برداشته نتونستیم تلفنتون رسون میتونین در ایمو یا واتساپ بنویسونین انشاءالله که تسترک اتفتی سوالاتون هم میگیرین و بسیاری وقت ما زنیتیم دوستان همه وقت نمیرسیم با تلفن با همین خاطر بسیارترک در واتساپ یا ایمو بنویسونین جواب سوالتون هم تسترک میگیرین دوستان و این برادرها حاضر سکون کرپیچ با شپکیلوفکا زدیم سکوی زدیم اول بعدا نبودش شپکیلوفکا زدیم تیار شدگی این دوستان پاوگزه تیاره نه حاضر سکوچوش کندگی تیاره کاغ نده یک طرف خانه شما میتونید نمیخی رزمیر بگیرین نمیخی خونهاتون درونش ریمون کنین دوستان هر یک شما میتونید نمیخی ریمون کنین فقط یا اوگلیس خانه سر میکنی انشاءالله که کار اولش سرشویش قینه میگن و بودشویش نه که همی اوگلی خانه سرش کردی یا دریت سکوچ زدی اوجه میفهمی خودت دلش کار خودش میروه اینا برادرو سوکل کرپشی زاگی اوجه قاق شده سه کم کم نامش پریده سه و اگر رام کرا رنگی کمین برآوردگیم بعدا نیره لکی تیلوی سه تیلوی زرحال میزنیم انشاءالله که با بازیب ترک میویا پادستان اینا کار باری ما فکر اختانه و منین اختانه در کمیتر یا بنایستانین تراورتینی درون خانه یا طرفش اینا تمام شده بودی طرف دیگریش شام قریب بگیم بود چیدگی پاگزه حجه پایشی سکونه کرپیش تمام شده اینا و بسیار برادرها میفتن که چی باش ما ریمونت ها بود نکده پلینتوسا میزنین برادرها مولی ریمونت ها رنگ میکنیم پلینتوسا را سکوچ میزنی اگر دیل دانمونه نکی اول پلینتوسا میزنی پاگزه سکوچ پلینتوسا شپکیلوف که قطعی مزید میکنی پلینتوسی بگل باشه اگر و بعدا ریمونت ها بود کدی پلینتوسا را رنگ سفید میزنی امورسی سفید میکنی و کروک هم توزک هم بازه میویا و این برادرها ایگیری تریزه فیگوره در گیری تریزه برآوردگی اینجا مولی بریمونت شپکیلوف که مالیان اسکوش خطی این فیگوره برآوردگی دوستان و در آخر ویدیو میبینید که چه خیلی بازه بومگه فیگوره گیردی تریزه عکاسی گیردی تریزه و ممکنه ولی بسیاری در کامنتر بنویسونین که ریمونتی درون خانه پشی پدو بیرن خانه وری مونه شدگی و شما که بیرن خانه را ریمون کدگین بسیاری ممکنه هم خیلی سوالو را بتینی و در کامنتر بنویسونین برادرها وقت خانه دار خیلی که ویبر کرد مقصد محقول شید با خاصی همون خانه دار ما ریمون میکنیم بسیار ترک کارتینکا روان میکنه روی کارتینکا خیلی محقوش هم خیلی ریمون میکنیم زود میکنیم میسپریم این از دوستان گیردی درو را گفته بودم لگ میزنیم سویت تیلویی لکوی که در شچن مایده که همون میزنیم این برادرها خونه را پونی ریمونتش این گیرد ای تصمچه برآوردگی و سوکلنی کرپیچ قطعی رنگش و بعدا این برادرها تراورتینی زدگی در درون خانه نگاه کنین چه خیلی بازی بومدگی و حتما ای بالوش لگ بزنین دوستان دکراتیونی لگ وقتی دکراتیونی لگ زدی هم بازی میویا هم خشرو میویا دوستان عزیز و همین خاطر دکراتیونی لگ بزنین مویشنی میشه و پشی پدوبی مویشنی میشه دوستان و این همین نمره را دیده استین بالای اکران همین نمره را میتونین زنگ بزنین یا در ایمو واتساپ بنویسونین با سوالاتون جواب میگیرین یا که
ремонт هم باشه انشاءالله ремонт میکنیم خونه‌تون. و در همین در کارتون نیلا که میزنین دوستان حتما زرحال دباوید کنیم با بازی ترک میه بلیس میته بازی میشه. و فکر هر یک شما را در کامنتر انتظارم دوستان. فکر اختانه و منینیو اختانه در کامنتر حتما بنویسونین و دستگیر رو فراموش نکنید، چون که دستگیر شما پیشروی ماه چند قدر شما دستگیر کنیم قدر ما ویدیو نوی در نام پیشکش شما میگردیم دوستان. و برادرای غریب اگر امکانیتش باشه پروگرام وی پی این از کچت کنیم و وی پی این تماشا کنین این ویدیوی ما را بهترین میشه و از همتون میندور میشم، چون که نه منتظر سیمون گریون شید یا 3 روز شید برادرها با وی پی این دستگیری کنین و بهترین میشه. و دوستان عزیز خداوند هر یک شما را نگهبان باشه. رحمت برای دستگیریاتون.